Salam dostlar, bugün sizinlə mükemmel bir video ile karşınızdayım. Hamınızı salamlayıram. Bugün sizinlə birlikdə gördüğünüz kimi Brawl Stars'da amma təzə, yəni adam, yəni təzə konuğum var. Yəni o da indi yanımda deyil, zəngdə də deyil. Baxışın amma sizə hesabını göstəreyim. 73.629 deyəndə, yəni güclü nə qədər prestijisi var. 58 dənə və burada Mosi 2 prestij eləyib. Kanala abunə olub, like atsanız sevinərəm və bildirimlərsə gələcək videodan xəbərdar ola bilərsiniz. Gözləyim deyim. Nə demək istəyirsən? Ayda istəyirsən izləyicilərə nə demək istəyirsən? Dostlar, yəni deyirəm kanala abunə olub, like atsanız sevinərəm və bildirimlər gələcək videodan xəbərdar ola bilərsiniz. Bir gün təzə konuğum var. Yəni desəm xalam oğludur, yəni qohumumdur. Yəni hesabı da var. İstəsəz hesabını qoyaram. Neydi onun adı? Yəni hesabını qoyaram açıqlamaya. Yəni ona da abunə olub, like atsanız sevinərik. Ne yazır? Kanala abunə olub, like atmayı unutmayın və qara ürək. Bəli, kanala abunə olun. Dostlar, dedim, bəli, kanala abunə olmayı unutmayın. Yəni başlayaq. Gözləyim. O hiç taşıp onu seçtim. Bravo, okey, yok. Savaş topu seçsek. Seçti dostlar. Savaş topu oynadım. Ben kimle oynasam? Hele bu şeyle başlayaq. İnşallah udaraq. Yəni udaraq deyirəm. İnşallah udarıq. İnşallah qazanarıq. Bu arada biraz külək var. Küləyin sesini eşitirsinizsə bağışlayın. Qəşəng. Adiyen öldüm, ben ölürəm. Ayda xalam oğlu oldu. From Doven. Dostlar, From Doven deyək. Bombastik. Ay mən niyə ölürəm? Nə oldu bizə? Qəşəng. Ayda vurdular. Ayda uduzduq. Heç olmaz dostlar. Uduzduq. Gözüm ben buradan diyeyim. Hangi etkinlik? Hani o? Elmas kapmadı. Knockout'da kimi seçək? Başlayaq. Başla. Dostlar, bir de təzə hesab YouTube qrup açmışam. Əgər mənim fanatlarım gəlmək istəyirsə bu qrupa, yəni təkcə Rasim Cami ilə mənəm gəlmək istəyirsə dostlar, adı da burada, yəni klub, yəni etiket də burada, girə bilərsiniz. Ya prosta 10.000'dən yuxarılardır girmək üçün. Başlayaq. Dördüncü dəqiqədəyik. Everything's for sale.
Burada işim yoktu. Burada bence adam var. Yok yok. Edgar şeydi. Hayda geldi. Vuramadı. Bunlar takmış. Ha yandan çıktı benim. Ben de dilem harda kaldı. Neyden adı? From Dover. Dover idi. From Dover idi. Neydi? O kürəyə nə olub? Dərsə səsimi eşitmirsiniz, bağışlayın. Yəni kürəyə səsini eşitirsinizsə bağışlayın. Başqa yerdə video çəkə bilmirəm. Burada çəkə bilirəm maksimum. Ayda. Ayda can birdi. Birinin canı birdi. Geçey. Ayda vuramadı. Geçey. Bu bir. Bu da iki. Geçey Piper. Canlar sözlüydü. Başlayaq. Tekrar deneye bastık. Dostlar el olabilir, yani bundan sonra From Dover'den oynayabilirim. Yani el olabilir, videolarıma From Dover'den gelebilir. Mesela My Stars bir tane geldi, daha ondan sonra çıkabilmirəm. Ama el olabilir From Dover, yani bazı videolarıma gelebilir, oynayabilir. Yani onsuz bütün gün Bravo oynuyor. Hayda. Baş yazıları göstermek için yukarı çekeyim. Yol çekmiyorum. Haydi. Hayır onu öldürdük eşey. Onu da öldürdük eşey. 3 vs 1 3 vs 1 atsa 1 vs 3 ya da. Hayda 3 vs 1. 3 vs 1. 1 vs 3 3 vs 1 1 vs 3 3 vs 1. Çok qəşəng, halal olsun. Hadi yine öldüm ben. Haydi udarsız. Yaşay. Haydi. Tekçe yine de From Dover'in kaldı. Haydi From Dover. Oy yanma uduzduk. Ya buradan üzülmüş işler. Üzüldüm dostlar. Hayda ben istemeyemem bundan. Hadi yine öldürdüler beni. Bunlar niye ancak beni öldürür? Kapacığım bu Maple var Güçlüdür. Yine de yazık uşaq kaldı. Yazık yine de kaldı tek başına. Ne diyeyim valla. Yaşay. Bu bir. Onu çekseydi yanına halal değil daha. Ayda uduzluq Ayda hiç namaz dostlar. Gözümle ne yazdım? 1 vs 3 neydi? Aha. Bavuma. Bu şey. Yazdım 1 vs 3 neydi qaqaş? Qaqaş demək. 1 vs 3. Yazdım 1 vs 3 bir tane de belə qoydum.
Dostlar karakterimi dəyişim. Hansı karakter bu? Bu seçsəm də. Dostlar yenə deyirəm, kanala abunə olmağı unutmayın ha. Bax, kanala abunə olmağı unutmayın. Yoxsa neyiniyim dayı ben? Başladık. Ay. Benim sözlü. O nasıl söz lan? Aha geçebilir diye bir o gelir. Hadi Udum. Güvenem sizə. Hadi From Domain. Hadi Colt. Haydi öldü. Hiç olmaz. Hadi Colt güçlü sen. Haydi. Birinci Finks'i öldürmək istəyir. Amma zordular da. Neyniyək? Lan beni tek bırakın lan. Söyleyeceğim. Şey. Ay uduzduq. Ay dada. Adamı yine dəyişirəm. Hangi karakter oynuyorum? Hangi karakterle oynayayım? Kusura bakma diyeyim birinci. Hangi savaşçı seçeyim? Haydi tez. Mindy. Mindy kostümüm biraz pis oldu. Yani kostümüm biraz pisti. Ama hiç olmaz. Oyun kostümle alakası yoktu. Oyun güçlü oynamaklandı. Yani eğer kostümün yoksa yani güçlü olmakla yani yeri yoktu. Yani mesafeye bağlı bir tane. Oy! Oha! Udabilirsin. Haydi. Ayda. Mendy olmasaydı udardık bence. Siz benim yaxıma gəlsiniz, duvar içindən nə vuraram. Hadi vuramadım. Haydi de. Düşey. Haydi.
Haydi geçen. Ay da yine uduzduk. Tekrar neye bassa? Basmadı. Neçənci dəqiqədəydi dostlar? 15-ci dəqiqədə. Bizdən məzən oynuyor bu. Güldə nə qədər toz çıxır ha? Gülə vururam, güldən toz çıxır bildiğin. Göstərərdim neysə ama göstərə bilmirəm. Necə toz çıxır. Baba vuram toz çıxır. Toz oldu tamam. Hadi. Geçey. Geçey bas. Bastık tekrar deneyi tezden. O bu sürekli gelir. Her yere bakıram bu değil. Şuraya var yere bulut uçuruyor. Bulut max sürat alıp uçur. Siz bura gəlsiniz, mən sinamını dank vuraram. Dank vuraram. Bu bir. Hadi demedi. Ay ay ay. Geçey. Ay ay ay. Hoppa. Geçen yuttu. Ya olmadık bir tur kazandık. Hadi demedi. Ay dağıt. Uduzduk. Aga bu nedir? Niye uduzduk biz? Kimi seçim? Oy. Willow. Dostlar Willow kostüm necə ala bilərəm? Satmırlar burada Willow kostüm. O zaman kostümler heç burada ola bilir. Başka heç yerdən kostüm ola bilmirik də. Kostüm almaq istəyirəm, ala bilmirəm. Başladıq. Mesela bence bu axırıncı oyunumuz olsun. Çünkü 20 dəqiqə oluyor. Willow'la indi işləri bitdi də bunların. Willow. Ay ay ay. Oy oy oy. Geçecektik. Tik onu öldürsün sana bak halaldı da. Ay bu nedir? Ay Tik öldürdü. Geçer. Geçer.
Bilirəm bu olacaq. Qəşəng dostlar. Utduq. Yəni indi deyirəm bizi görsün. Videonu bitirirəm. Videonu bitirirəm. Ne diyor? Yaş kanalıma like atmayı unutmayın. Daha doğrusu kanalıma like atmayı unutmayın. Sağ olun. Bye bye. Sağ olun. Bye bye dostlar. Ya bye bye yani sağ olun dostlar. Gələn videoda görüşənə dək. Sağ olun. Salamat qalın.